Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ko'ruvchilari. Bugun 15 fevral 2026 yil. O'zbekiston mashina bozoriga keldik. Mashinalar bilan bir qaytara tanishib o'tamiz. Videomiz 2 bo'limdan iborat bo'ldi. Birinchi bo'lim 10x'lerdan surib ketdim. Ikkinchi bo'limi mashinalarni aralashtirib turdim. Tiko'da bor, shunda Jiguli, Cobalt, Nexia'larda bor. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ko'ruvchilari. Bugun 15 fevral 2026 yil. O'zbekiston mashina bozoriga keldik. Bismillah deb 10x'dan boshladik. Nechinchilar? 24'ning 10x'i. Kraska? Kraska toza deydi. 24-yilga. Nechinchi pozitsiya bu? 3-pozitsiya deydi. 52 ming. Mexanika. Diskurs. Salon, koja salon. Elektropaket. Multirol. Metan var ya? Var. Arkasından şöyle. Balonları taza. Tak, 10x 90'lık mı? Evet, 90. 10x'e 90'dan metan ketedi ekan. Yani işe жүреді? 400 yurttu bu. 400 ya. Trassada 400. Kalan içinde 300 aldı. Tak, trassada 400 deydi. Kalan içinde 360 жүреді ekan. Ekonomичный. Tak, motorunu açtı bunu. Так, 3 поршенli be. 3 porsiyon. Так, metan var, kondisioner var. ABS. Alacağın içinde var ya. ABS var mı? ABS var. ABS kayak var mı? Hangi aldın? Fotoğraf CD dedi. Monitor var. Prostoy disklerde balonları taza ekan. Ağa ne aytıyordunuz? Endi az 150 aytib turibmiz, kelishim bor. Kelsemiz ya 150 milyon alıyordu. Kraska taza. Kondisioner var. ABS var. Fotoğraf CD aldı. 2 mi? Ha. Aldı CD fotoğraf. Так, 27 ming pробег, ha? 52 ming. 52 ming. 52 ming pробег. Так, qayerdagi mashina? Nukus qalasıniki. Motor telefon nomeri aytib berasiz? 90 90'lıktan 727 727 78 77 78 72. 72. Şu nomerga ağamız bilan байланыса berasiz. Navbatdagi Nukus mashina bozoridan 10x 2023-yilga. Так, краска qalay? Kraska чистый bari. Kraska toza. Kraska toza. 6600 pробег. 6600 pробег. Üçüncü pozitsiya? Üçüncü pozitsiya. Mexanika. Multirol. Elektropaket. Kraska toza deb atır. Vamos. Salonları, koğuş salon. Polik var.
Milyonun төселмеген. Метан бар. Метан жоқ, бензин. Машина бензинде. Қайыр машина? Қоңыратқа. Қоңырат қаласында. Неше айтып жатырмыз? 140. 140 айтып жатырмыз. Келісеміз, Аз кем келсе. Ген береміз ба? Генерал доверенность береміз ба? Алған адамға. Оформление қылған яқшы. Сондай ма? Неше миллион шығады? Кредитке? Ояғын білмедім. Бізде ол банктің нелерін білмедім. Білмейміз, Дихан, Диханнан, Машина Диханнан. Так, мәлімет үшін телефон нөмір. 93-лік. 93-тен 707 707 74 74 25. 74-25 осы нөмірге байланыса бересіз. Так, базар 3 сомға сұрап жатыр. Пока ел сұраған жоқ, жаңа жақында келді. Каналымыз ағзалар азғандай бір саудаласы деп еді ғой. Саудасы бар ма аға? Сондай. Қанша келісіп береміз? Айтамыз тек. Азғандай айтамыз. 130-ға Оған сұрасақ береміз бе? азғандай. Азғантай дәме бере. 135-лердің атырапы, Звондай берсін. Звондай берсін ба? Так, жігітлер, саудасы бар деп атырыпты. Звонау кетіп. Сұрайсыз. Звонау кетіп. Өксім машын базардан 10X. 2023 жылға. Краска қалай аға? Родной краскіде. Балалары орташа. Механика. Монитор. Есігін арадан көркіне. Есік қалды. Кереметик родной. Биноның төселмеген полик бар. Чехол. Метанда ма? 4-ші поколение метан бар. 4-ші поколение метан. Неше жүреді метанмен? Метанмен 400 жүрі ме? Трассада. Трассада 400 жүреді. Трассада 400, Қалада 350 жүреді, қалай? Қаланың ішінде 350 жүреді. 10X. Кондиционер, ABS бәрі бар ғой? Бәрі бар. Кондиционер бар, ABS бар. Атмосферный мотор болады. Алматы телефон нөмір айтып кетеміз бе? 91-ліктен 91-ден 395 395 7902. 7902. Осы нөмірге байланыса бересіз. 3 сом береміз аға. 130 айтып отырмыз, келісеміз. 130 миллион айтып отыр, келісімді. Генеральный доверенность береміз алған адамға? Береміз. Генеральный доверенность болады, Әлегенде. Апарып болса, апарып. Базар 3 сом болып жатыр. Базар ма? Енді анық алатын адамдар жоқ. Анық алатын адам болса келісіп береміз, Механика 2023 жылғы 10X Ақсүйеттен. Оған да сауда өтінеміз.